Makapamietula ka rin sablang tumagon ang pumanalbi at auli ing titulong Grand Champion. Iniing nasa daring apulong barangay ang makiligligan king Peka Pamoso ang pong Peka Masayang Selebrasyon king Syudad San Fernando, Pampanga, ing Giant Lantern Festival. King pamamisita ka rin lantern makers a penimuna na ning Barangay Accreditation and Regulatory Committee o BARC inyang Martes November 19. Akita alang patnaing pa magobra ang pompamag sa Jagagawan da, kambering opisyalis ning karen ng barangay, ampo ing kanya-kanyarang grupo. Actually po, second time minam para mag-check ka rin parol nung nanuno sitwasyon. Pero more or less, halos sa tsuta na po keng 70 to 80% dahil makaprepare no rin kakatamong lantern makers. Ngayon banungo pa si Baylang Mipulub entry ding Barangay Quete Syudad, Kayabe ing Bulaon, Kalulot, Del Pilar, Dolores, San Jose, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia, Santo Niño at Tela Bastagan. Asaan mo naman kanon ing mas exciting aligligan ngayon in 2024, uling mas masanting ampong mas makulay ing showcase amarapad kareng balang iganting parol. Kami BNE karelate ang first tranche, itang 50% is 200,000. Then kaya mag-check kami po ngayon para akit nila nano na yung accomplishment report para po by next week i-BME nila naman rin ang karagdagang 200,000 para mabuuya po yung 400,000. Then maliban po kanita yung Firefly dahil yung lighting partner tamo last year and this year, mamiyala lang additional bulbs. Then, anyapin po sa asabi mi na mas masanting niya at mas preparado la po rin lantern makers, etala po linimit keng design. Samantala, marapat siya December 14 in Giant Lantern Competition king Robinson Star Mills, Pampanga. Kay ba't nanita i-display dala ring iganting parol para king nightly exhibition, ang gana king January 1, 2025. Para ka rin makapunta kang venue, kung gaga na ka uling may palagayan namang live ini, king CLTV 36 at king kaya kaming social media platforms. Malapit na po in Giant Lantern Festival, kaya pong December 14, Sabado ya po kay Robinson Star Mill, Pampanga. Dapat po 5:30 PM na kayo ka rin, bang kanita mas may makapamili kayong masanting nga pwesto. Then nung yan na kayo man po makapunta kayong mismong site ng festival, pwede kayo pong manalbe kayong CLTV 36. Liana Canilaw, CLTV 36 News.